Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugira umunsi mwiza wa tariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2025 kuri bana natwe ukadukurikira umunsi ku wundi gatanu ku kandi. Ndaje nkubwire ku ngingo z'ingenzi zikomeye cyane. Ingingo ya mbere turagaruka ku basirikare b'abarundi nibura bari kubarizwa hano mu burasirazuba bwa Kongo, aho umuryango w'abibumbye wagaragaje yuko nibura barabarirwa hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 9, by'umwihariko ngo abenshi bakaba birunze mu bice bya Minembwe. Urabona yuko Uburundi bwiteguye n'intambara y'amateka, intambara idasanzwe, bwiteguye guhanganamo n'izi nyeshyamba mu gihe ziri kuzingishwa ibirago ku kabi n'akeza ngo zisubire iwabo muri Sabyinyo. Hagati aho reka nkubwire yuko buriya abantu benshi ntabwo basobanukiwe ikintu gikomeye kuba Perezida Evariste Ndayishimiye yahawe kuba intumwa idasanzwe y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu bice bya Sahel. Iyi nkuru ndaje tuyive imuzingo nkwereke ubuhangange ndetse n'ubushobozi, ubukaka n'ubutwari bahaye uno mugabo kuri Afurika, by'umwihariko iyi Afurika y'Uburengerazuba. Uratekereza umugabo bahaye kuba intumwa y'umuryango wa Afurika mu bihugu birenga 8? Turaje tubive imuzingo, iby'ibi ngibi turaje tubigarukeho. Hagati aho ngaho reka nkubwire yuko mu gice cya Kabare, muri Kabare inyeshyamba zahahuriye n'uruva gusenya, aho FDNB yabagabyemo ibitero, uretse kubotsa igitutu ikabarasa, yabarashe ndetse igiye no kubihimuraho bikomeye, irangije ifata n'utwitwaga ngo n'utuzu twabo, iduhereza inkongera twikira shumika, ubundi basiga aho ngaho abahungu barigendera. Iyi ni Inkubi Official TV, kwibutsa ngo niba ari bwo bwa mbere ugeze ahantu uze kugenda udakoze sabone cyangwa subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana natwe gatanu ku kandi. Amasaha 48 y'amasezerano y'Idoha yamaze kurangira. Ni iki gitegerejweyo? Ndaje nkubwire ibimenyetso byatangiye guca amarenga, kandi ukuneshwa no kumanika amaboko kw'izi nyeshyamba n'ababashyigikiye byatangiye kunuka mu karere k'ibiyaga bigari. Nabonye abantu benshi bagiye kuri za media batukanye, bapfuye nabi. Kubera iki? Bari bizeye ibitangaza ngo byo kubona ngo izi nyeshyamba zifata ngo Kongo ngo zikayigarurira. Ariko nibyo bya bindi nababwiye mu biganiro byatambutse ngo burya Tshisekedi baramwitiranya, bamubona byibushye kure bakagira ngo yenda umutwe urimo amazi, ariko aberetse icyo diplomasi ikora, abakoraguje agati ku karubanda amanywa y'ihanga izuba riva. Ni ukuvuga ngo reka nanzike gutya, umuryango w'abibumbye raporo yawo yamaze kugaragaza neza yuko abasirikare byibura b'u Burundi babarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni abasirikare bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 9, aho abenshi bari mu bice bya Minembwe ndetse na Uvira ariho bipakiye. Noneho ngira ngo mwabonye ama operasiyo akomeye cyane aba basirikare barimo baragenda bakora, barasimbuka gake bagasimbuka, bagahita bagenda bagakubita operasiyo ikomeye, abo bahitanye bakabahitana, ubundi abahungu bakahita bongera bakagaruka bakaryama mu birindiro byabo bagaceceka bakanuma. Aba rero barimo barategurirwa gukora urugamba n'igitero cya nyuma cy'amateka cyo kuzahambiriza izi nyeshyamba ubwo zizaba zirimo zirava Bukavu na Goma n'ibirago ku mitwe n'imbunda bikoreye batashye iwabo muri Sabyinyo burundu. Muzabireba akenshi turabivuga, twabivuga bagahindukirana itangazamakuru bagatukana bagapfa nabi, ariko muzayibona umunsi bazabahambiriye, ubundi abakongomani babari inyuma n'induru bagenda babakomera induru bati simwe mwabona nimutahe, ibyo mwadukoreye birahagije. Evariste Ndayishimiye yamaze kugirwa uyu muyobozi w'intumwa idasanzwe ya Afurika yunze ubumwe mu bihugu bya Sahel. Abantu benshi nabonye babisamiye hejuru, ariko ntibashaka kujya imuzingo ngo berekane uyu mugabo agiye gukora icyano muri Sahel. Ubundi Sahel igizwe n'ibihugu bingahe? Iyo bavuze igice cya Sahel yagutse, ubundi hari ukuntu agace kitwa Sahel, ariko noneho hari ikindi bongera bakavuga ngo ni Sahel yagutse. Sahel rero yagutse igizwe n'ibihugu birimo Senegal, Mauritania, ugashyiraho Burkina Faso, ukageraho Cote d'Ivoire, ukongeraho Niger, ugashyiraho Mali, ukongeraho na Angola. Ariko mu buryo bwo kugira ngo ibe yagutse, bongeraho igice, bongeraho Chad, bagashyiraho Sudani, bakongeraho n'igihugu cyitwa bagashyiraho n'iki gihugu cyitwa Angola, kugira ngo ibe Sahel yagutse. Noneho bikaza bigahita bikora neza kuri Afurika y'Uburasirazuba. Ni ukuvuga ngo urebye Afurika y'Amajyaruguru hafi ya yose, ukava hejuru kuri Sudani ugakomeza werekera iburengerazuba,
uvanyeho Libya ukavanaho Misiri na Tunisia na Maroko zonyine, ibindi byose bishobora kuba biri muri icyo gice, uramanuka ukaza ukagera hafi neza kuri Afurika yo hagati. Icyo gice cyose kizaba kiri mu biganza bya Perezida Evariste Ndayishimiye. Azaba agiye gukora iki? Reka nkubwire ngo Evariste Ndayishimiye ni inshuti y'akadasohoka y'umugabo witwa Joao Lorenzo, perezida wa Angola, akaba ari nawe perezida wa Afurika yunze ubumwe. Bisobanuye ngo yamukubise pasi ikomeye, agiye kumufasha kunyeganyeza Afurika. Muhita munabona neza yuko buriya birimo biraca amarenga yuko Evariste Ndayishimiye ashobora kuzava muri uriya mwanya agahita asimbura Joao Lorenzo, akaba ari uyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kandi muzabibona. Kimwe mu bintu yamuhaye rero harimo ikigendanye na diplomasi. Buriya iyo bavuze diplomasi ni ikintu kinini cyane, utaza kugira ngo diplomasi ni akantu kagutse. Nimushaka kureba icyo diplomasi ikora, murebe ukuntu Tshisekedi yandagaje Museveni na Kagame na William Ruto icyarimwe, akabakubita inshuro, abagaraguye hasi, bari mwiteranyirijeho ngo bagiye gufata Kongo, none akaba yibambuje ibintu bidanakaze, nta mbunda, nta mahane, nta gutukana, akabihorera gusa bakajya akora ibintu bye mu buryo buri bucece. Iyi diplomasi rero yaho nibyo Evariste Ndayishimiye azaba afite. Ikindi, azaba ashinzwe ikigendanye n'umutekano. Muzi ko kari akarere by'umwihariko ibice bya Mali, Niger na Burkina Faso ni ibice byazengerejwe n'inyeshyamba ngo zo muri za Boko Haram na za Islamic State. Ibi bice nk'umugabo wabaye mu ishyamba kandi akaba asobanukiwe imikorere y'inyeshyamba n'uburyo ki zigomba kuturishwa cyangwa zigashakirwa umuti, bakimuhaye iki gice ati genda uhabo umujyanama, ugira inama bino bihugu, mufatanye murebe ukuntu mwabikavaringa izi nyeshyamba, barebe ko bazihamenesha iki gice kikagira amahoro. Bongera bamuha ikindi gikomeye cyitwa ngo ni umuhuza. Urumva tayari niba bamwohereje muri izi nyeshyamba zigize ishyano za Islamic State, tayari agomba no kuba umuhuza hagati yazo n'ibi bihugu, kandi nanone akaba yiteguye gutanga ubutabazi. Ibi byose ngenda bifata nkahita mbihuza n'uburyo ki yatabaye Tshisekedi. Murabona yuko SADC yari inaniwe itashye, bayigambaniye iritahira, ariko aravuga ati twebwe reka tuze dufate Tshisekedi tumutere ingabo mu bitugu, kandi tuzarurwana mpaka turuminuye. Ibi rero ngira ngo nibyo mwabonye, nuko uyu munsi wa none Abarundi koko biziritse umukanda, bahambira, bemera gufunga umwuka, barahangana, kandi izi nyeshyamba urabona yuko baraziherekeje neza, bazigejeje ku kadomo ka nyuma, bagiye kurangiza bazimenesheje zihite zisohoka. Mwibaza yuko umunsi izi nyeshyamba muzazibona zitonze umurongo zitashye iwabo muri Sabyinyo, ni bande bazaririmbwa yuko batsinze? Hazaririmbwa ko FARDC yatsinze? Wapi, hazabarwa yuko hatsinze Abarundi. Rero nk'umuhanga mu by'intambara n'ubundi agomba kuzarangira afashije na biriya bihugu byo muri Saheli, tekinike yakoresheje hano mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo afashe Tshisekedi, nazo akaba agomba kuzikoresha kugira ngo afashe aba bagabo bo mu burengerazuba bwa Afurika, barimo abo muri za Ivory Coast, muri Nigeria na za Nigeri, agafata abangaba bo muri za Mali n'abangaba bo muri za Burkina Faso. Aba bose akagenda abafasha, bereka tekinike za nyazo bakwifashisha kugira ngo babashe guhangana n'iriya mitwe yigize akaraha kajya he. Nkwibutsa neza yuko uyu mugabo akorana n'Abarusiya, nawe gukorana n'Uburusiya, kandi mubona yuko na biriya bihugu Uburusiya bwamaze kuhatera ijanja, tayari azaba ari intumwa nziza y'Abarusiya, kandi murabona yuko akorana bya hafi cyane n'umugabo wa Afurika y'Epfo witwa Cyril Ramaphosa, ari nabo uba muri BRICS. Bisobanuye ngo ahubwo noneho agiye gutengamaza BRICS neza muri Saheli mu buryo bwuzuye. Reka nshimire cyane mwe mwese rero munkurikira kandi mukanyereka ko turi kumwe, munasobanukirwe impamvu nyine ari we watoranijwe kugira ngo ajye guhagararira Afurika yunze ubumwe muri Saheli. Ngira ngo niba hari ibibazo cyangwa comment zindi uzazinyereka, kandi nkwibutse ngo ntuze kugenda udakoze like kugira ngo unyereke yuko turi kumwe umunsi ku wundi. Amakuru yacu yo nakagaruka, bye bye.